Candidato Presidente da República General Lere Anand Timur, Husu Bahotu labele lori osang nolia bosso komanam buat tidak. Pasal 5 dali datang. Candidato independente para Presidente da República Lere Anand Timur, hato idane li husinya intervenção lia política ba militante no simpatizante sira, quarta-feira ne ia município Bobonaro. Labele lori osang. Labele lori liam boso. Atu mana labele. Luli. Saya makan lori osang, saya makan lori liam boso. Atu mana buat rumah. Rau isi nebe kena fakat si papiu. 5 sai tu, ain si tu. Kama rai dari luli. Rai dari ita sosa orang o isi. Ita label halima o povo minha vida, povo minha moris. Alma selori osa. Nune lere husu ba militante sotu katak iha loron sanulu resinsia tem que vota ba número 8 no labele monu ba osan tang osan sehabadak emane vida. Husi município Bobonaro ada Zaveira televisão Timor Post hato reportagem.